إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلن، فإن من تقى الله وقاه ورصده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله، إن الشهر الرجب هو أحد الأشهر الحرم الأربع، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متوالية، ورجب الفرد. لهذه الأربعة خصائص معلومات تشترك فيها، وقد سميت حرما لزيادة حرمتها. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. أنبياء الله تنو أنبياء فدلي أنبياء أنيني ألافيا كان كشي كباني ركون تورو منان كبارا جغو نيالاي جوم من كندا مغوتي سرو من بي افلي نيالاي جوم من فيليبانا مغوتي سرو من بي اكندا. أمبي سيريا ما شيت مني باتوشي على مكة ni ala kilempe ute je nyogonte ala la ambe sheria Muhammad wala ka jondo wala ka chidendo kisini nema baka anaka dunkeu anaka shebau be ala ko kisi min ka chako sobe no tamna ka boye mu'minu ala ka jon ndo woshiya kenyere kunya ni au anka siralanye anka do alaka korosili banka gundo ani bange bela ni mo mi sirana alanye alabitanga abi bila kata fenna fiemi ni ka jian hera ni ka lagara hera be minna abi kanda katoma balmo anka do kafo nin kalo min fule minye anna sahra rajaba alladhi na'isu ayamahu li'ana huwa ahadu ashhurul huruma. Anka do ni arajaba kalo min fule minye nambe nyanamaya akatilo kono shisha la huruma kalo nani ulu dededo wala huruma kalo nani jumando zul qida ani muharram ani zul hijja ni saba ulutugu lembe nyogonna arajaba aleba dama nin kalo nani mi fule ninye ala ye kere ya fendo duma kere femmi nu ube jera ola nin kalo nani wolela ko la hurma kalo munna la hurma ni ani ala ye fasamantia min ke uye ka jidu uye ala ko qur'ana kono ko san kalo jate ale ala fe ko kalo tani fula depuis dommi ala ye san kaba wulon fulani duguma ko lolon fula da ko san kalo jate ale ala fe kalo tani wulon fula ko kalo tani wulon fula ko kalo nani bula kalo tani fula ko kalo tani fula san kalo e kalo tani fula
ko kalo tani fula kalo nani bola wulu yalla horma kalo ye mana l'islam ya jihadu be kelete ku kono min balmo nin kalo munu fula ninye silama kelen keleti janto yirela ika bara de ku kono bara mini nyamriana ye qur'ana ni sunna kono bara ni ma nyamriana ye qur'ana ni sunna kono kano ken nin kalo kono ni bellati bolo minna parce que silama mu'mini dina kana fuy de ke ala min delati bolo adonne ne la jaraba arajaba kalo min fulani nye mushriku de tumba bonya mushriku tumba bonya kosobe ubesu akono tuma mislamiya nana silamiya ye ulu gurja kulu boy ودي أتو شيخ الإسلام بن تيمية أقول وأما صوم الرجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوع لا يعتمد أهل العلم على شيء منها وصح أن عمر بن الخطاب كان يضرب أيدي الناس ليدعوه في التآم ليدعو أيديهم في التآم في الرجب ويقول لا تسبهوه برمضان شيخ الإسلام بن تيمية أقول من يلا رجب كلو من فلان ako ka sundo kere ya kono ka dondo kere ya kono ko ebe ulusu ko usun kanyi ube fasamantia doba asunna ako hadisa nana ola ako abbe hadisi daifu ako abbe hadisa lafule ako bali lafu doronte de ko abbe hadisa dilalende ngalon dilale kadachi denga hadisa nana kanin kalo kere ya ni sundoye abbe hadisa lafule ako bali abbe hadisa ngalo kadachi denna ako hadisa shimana nin kalo fasamanta na su fasamanta la hadisan min ni doni ke baraw bese ka sinsaka o shite ako asahara Umar ibn Khattab kiden ka khalifa fulana atumbe mogo goshi ku ka bolo do dumuni kono ka dumuni ke arajaba kile kono aba fu ye fana kwa kana arajaba akana ni sungalo ke kelenye mana be sunke sungalo kono chogomi akana sunke arajaba kono ko chogoda Umar ibn Khattab atumbe mogo goside ni mogo munu suna ko parce que arajaba de do mbe su fasamanja bala Umar tumbu goside ku bolo do dumuni kono ka dumuni ke ku kana arajaba ke ko mi sungalo Umar ka kuma dola ako arajaba kaloye ko mushriku de tumbe abonya ko tuma mislamiya nana silamiya ye otoye قال الإمام ابن رجب رحمه الله إمام ابن رجب أفناكو وما الصيام فلم يشك في فضل صوم الرجب شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن أصحابه من الإمام ابن رجب أفناكو أقول من سنكوه ko arajaba su fasamantiya ko fui masaha ala kaboci den fe fui masaha ala kaboci den ka sebo goro arajaba ka kere yani sundoye ube ka sundo dama ko fasamantiya bola ako asima saha kabo fui masaha ci den bulo kabo ola fe masaha sebo bulo kabo ola wa qala ibn hajar rahimahullah ibn hajar ko alaka nema wala mu yardi fi fadli shahr rajab wala mu yardi fi fadli shahr rajab wala fi siyamihi wala fi qiyam laylati makhsusati fihi hadithu sahih yuslihu lil hujjati wa qad sabaqani ila jajmi bijalikan al imam abu ismail al harami al hafiz ibn hajar alefana ko hadisa simana
min arajaba kalo fasamantiya ka arajaba kalo kere na damuna fasamantiya ni lahorma kalo yayinte ko hadisa mana ola ko arajaba ka arajaba kere yani su fanaye ube ka arajaba su do kere ni salli doye ko kere yani ka di arajaba su ewa su doma ako hadisa sima saha ola hadisa min ni delila bisika kena yedina kono ako minye ko mogo doya ale ko kanin kuma fo ale nye doni ke baga do minye ali imam Abu Ismail al-Harawi al-Hafizu ko ale yo nin kuma fo ale nye ko arajaba fasamantiya hadisa sima sabatu ola ko jabbe sikani hadisa minye ka arajaba kere ni sundoye hadisa sima sabatu ola dalila bisika kani hadisa minye donc arajaba su do ka kere na damana salli doye hadisa sima sabatu ola hadisa mi ni dalila bisika kenai wala mbalimo ni arajaba kalo mi fuluni nye lahoro makalo do komi lahoro makalo to fasamantiya min baye ni jahadu be kelete ke akono me nye bato koye salli ko sunko foy makere ya kadama sun si makere ya kadi arjaba kalma ko ni sun faso ke nim baraji biya masabati salli makere ya kadi ni arjaba kalma ko ni salli ko nim baraji biye amasabati dalmo ni arjaba bidew dobu bolo arjaba kono salli sugu dobe ko salatu arqaib ubo salli ke arjaba juma folosu o salli beke salli mbeke futuri ani safoni nyogonche ko arakamba kele ko salatu raqaib ni salatu raqaib bul qaym ko wa kadhalika ahadisu salatu raqaib kulluha kadhibun wa mughtalaqu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam bul qaym ko abo chogodela ako hadisan mununna arajaba salli dobe ko salatu raqaib ako hadisa munun nana ala ko abengalo ko abeyede ka hadisa nunun tige ikunna ka fo ko ciden kote ka suramafu ku ya bedda ciden kande salatu raqaibu hadisa bengalo abbe uya tige kunde la ka da ciden ka ma sifo donc o salli e bidiyay salatu raqaib ko arajaba juma folo su uye Sheikh Imam An-Nawawi rahimahullah yani ninka ala ko salatu raqaibu be togode ako bid'atun qabihatun munkaratun asadda al-inkar Imam An-Nawawi rahimahullah ako sallim min be ka rajabayin kono ko salatu raqaibu ako bid'a jugu bid'a kone bid'a minna kone yakka jugu kosobe ako ciden ko man haddasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu ko ciden ko ni mo ni ye fendo ku fen kura do nindina kono minta kono ko ka bara be sagema ako ciden ko kullu bid'atu dalala ko ciden ko bid'a be fili ko ola arajaba sallim min be ke kono ko salatu raqaibu ko bid'a do ko fili do ko bid'a jugu ko bid'a kone ko akone ka gele fana ha donc mbalmo mo wore bu bolo arajaba la dowbe ni arajaba kere ya ni al-umra ko umratu arrajabayya don ke ba ko ye bidiyai umra be ka arajaba kono de parce que arajaba be ko mi kalu to ibe umra ko kono adagara ka umra ko kono umra ke akono ni ya kere ya ye umra min kere ko arajaba umra wode te sunnai lesrito la o ye bidiyai amma sabati kafuni awa al'umura ke arajaba kono damana fasamantiya bala o masabati fasamantiya sabatira kalo min ka umura la o yesungalo de me arajaba kalo ni kalo to be kelenye be ka umura ka kono me adamana umura te ko umura to rajabiya o te o yebidiya mbalmo mu wore be ke arajaba kono bidiya wore bu golo arajaba mugani wolon fulanna asu do be fara nyogon ka ke wajulu suye ka ke qasida foliye ko kiden ka sanna yele ko akera arajaba mugani wolon fulanna de kono
shawul silabun temiya ko ka fo ciden ka sanna yele kera arajaba kono ako delila sabatilen tola don ke bawo be bolo ko delila sabatilen tola ka fo ciden ye sanna yele ke arajaba de kono har na ya soro ciden ye sanna yele ke arajaba yin kono amugan wolon fulanna delila mana ko anka fete delima mana ko anka ke wajuli donye janko ma sabatire donc o fana ye bidiya ye lesiri tola dina kono do yere ba fo ko ciden ka sanna yele kera arabil awwali de kono na arajabate donc o don sumi fana feti bu bolo ana wajuli ko ciden ka sanna yele kera arajaba kono ngalonda masabati bidiya do mogo kana fara mogo ka akelila donc minye sumye mogo idalila kalo tile saba summina ibe seko ke arajaba kono ani kalo to be kelenye ola ni dalilai katene summi nani kala gamisasu ibe seka uluke arajaba kono ani kalo to be uye kelenye ola me sun kere lende ta boro bato kere lenta bolo salli kere lenta boro ni mogo uye oke kodi arajaba ma hadisan munu nuru fo abedde ifu bal abengalo achama hadisan galo achaman galon tigele ka da ciden ka wala amde Allah dele hadama den kelen ki janto yirella nin dina bidiya do yorote nin dina la awa ni mogo ye bidiya do ke nin dina la fana ko ne nyana ko nin ye bidiya nyuma de imamuna maliki ko chogodi akon man ahaddasa fil islam bid'atan yaraha hasanatan فقد جامع أن محمد قد قان رسالة قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام الدين من لم يكن يوم إجي الدين فلن يكون اليوم الدين إمامنا مالك يكون مغمو يبدي دو الدين كونو yere nyana fana ikon ni nyebida nyumande ako yayira ko cide nye jamfantide yayira ko Muhammadu jamfantide imam na maliko ako paske ako munna ako ewa ala ko cide ma arafa do ka hiju laba ako binya ka dina nyinka dina da fawa ka dina timme awye kinka nema timauka njena na ka silama dina ke dinai imam na maliki ko ni aya jigido fiengo fentun dina yin kono ko tese ka ke dina yebi wala bidan yumante de bidia be filide ciden de ko wa kullu bid'ati dalalatu wa kullu dalalatu fi nar ciden ko bidia be fili ako fili be tasuma de kono barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال هم على ما آنا آلي وشهابي بل مو alaka cide ko yahudaw farafara laka ke jama kulubi woron fulani kele akon nasaro farafara laka ke jama kulubi woron fulani fula ko ale kam manton bena farafara ka ke jama kulubi woron fulani saba akon jama kulubi woron fulani fula ko bebe tasuma kono ko jama kulu kele de be kisi ko jama kulu kele nye jumaye ako hum ala ma ana ali wa shihabi aqulu ye mogode ne cide ninin ka sheba be bato chogo minka ani duskuna siri munum bambola mbambe tabolo ni tasira minka ni mogo munun kera oka ulu de kisi bagay sino jama kulu tobe jama kulu halakile balima ni nyogon fonko nyogon ni nyogon sama min be dina kono cide nyo fode ate bo dina kono bada cinya ni ngalon fana be kelela de
wala hadama de hakili mabbe sababa de nyini ibe cinya de nyini dalila be yormi sebauta wodi ato ci de nyaka sebau fo wodi ato ibn qayyim ko al ilmu qala Allah wa qala wal ilmu qala Allah qala rasuluhu wa qala sahabatu hum ulul irfan ibn qayyim ko doni yede ala kote ci den kote sebau kote nonu de doni ke bagawe balma mugo ni be ko fo nin dina kono ibe ko do ken nin dina kono ni bi ka dalila fo a fo de ala kote ci den kote sebo kote me karasa kote karasa yanka nyema de uyenni fo anka tukuko karasa yanka sewu de uyenni fo anka tukuko balma te dina yede ube e yere ki yere damuna arabu kando fo dina la ko yibo ke dalila e yere ko yere ka arabu sebene do sebel doro ka ci mo ma ko yibo ke dalilay ayo te dinaye minye ili doni minye al ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu doni ninde ala kote ci den kote sebo kote no be mo min bolo ko minna o fo ikoke no te mo min bolo ko minna idade ikera karamogo chogo diplôme be ibolo chogo innen kari chogo ibesa arabu kanna chogo ni ima fo ala koni kote ima fo ciden kote ima fo sebo kote ita to ika jifa kono ato ika boro kono amma kotala ando min fo silama yo de awo minye huje fata ko chogo di ciden ka sebo nanko doni de ika fo sebo kote huje fata ko kullu ibadati la yata'abbaduhu ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala yata'abbaduha fa inna li awwala lam yada lil akhir maqala huje fata ko bato ni ciden ka shebo make ako au kano bato kede ako pasige folo mo ko makuma to laba mo yede ciden ka sebo makuma to mo dade bato ni baraji de be nyini ala ko ni nye bato de baraji be nyina ala ako ni ciden ka sebo ma bato ke akano o bato ke folo mo ma fento laba mo ye Abdullah ibn Umar fanako ako wa kullu bid'atu dalalatu wa in araha nasu hasana Abdullah ibn Umar ko bid'a be fili hari ni mugo yaye ko nyumande do ako fili de do Abdullah ibn Umar ko bid'a be fili hari ni mugo yaye ko nyumande do ako fili do Imam Nasafi ko chogodi ako man astahsanan faqad sara Imam Nasafi ko ako ni mugo ye fendo do nindina kono ko nyuma ka ke nyuma e nyakoro ko iye sariya leke kabo ko iye sariya leke kaba ka fonnin kanye ni nyen nyumande o ke baga ya alade o ke baga cidende o ke baga te hadama den sempuliyo kayina mankana ikera doni ke baga chogo Imam Nasafi ko man astahsanan faqad shara mun mugo ye fendo nye kon nin fana kanye ako iye sariya ke kaba iye sariya leke kaba e fana te sariya leke lay wala an kanyere kolosi kuno bido do bake ka ciciyamma munum bu dambe kata sunnama ko min bu bolo ko qur'ana do bidia mo do fana beto takube profete noye ka sunna la gosi ka sunna mo la gosi ku ka bidia sabati noye ko do ya fo uluye ko qur'ana do bu bolo ku deme ko ale ko atigima aha amba udeme ka mo wele ambe ka fara nyungun ka kake nyambe min fuye nan fara la auka au sunna mo ka kaninke awa ni mauludu na fona ka faranka an kake de ko parce que différence ni mauludu chew ko ulu ye mauludu ke ko delila te ulu bolo ko au fana ye donde kere ya ko qur'ana do ko al cide make ko cide make sebo make ko delila ta au yere bolo ala
ko ola ko ni mauludu nanan be ka farayon ka mauludu kede balma ambe mun fo ala ko inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun nin dina be tanga de koy nin dina korosilina ka tangali de fule ninye kayina mankana ikera mugo sugu ye ne fomo fe monto kuyiba do nin dina kono nata kono ala bo kono aba bo kono ni mugo nyuma ye aba bo kono ni fajiru yere aba bo kono ni hari ni bidamu yere ala be nin dina korosile nin ka video kono na la Qur'ana ayam nya fo la yo sabatili ira anna folo ayere ko adda kono ko delatu lu bolo mawludula donc anya do jahada maden ngalo bidia ni ko yibanye chogo nenye ala detaye min be duskun kono ala ba nem pologoto nem ba fo ayere da ya fo ko delatu lu bolo mawludula kaba donc anya do ja ala de ko ale be dina ale de dina jigi ale de qur'ana jigi ale ba korosi ala ba ka dina korosi ala ka dina korosi do fule ninye min yere be aka bidiya ke ayere da ya fo ko delela ta bolo ala ni yala ka dina korosi de o ma ja bada li haqqi la dalal fo tena cinya ko fe ni filiteo afulana munu nyere fana bu dambe kata sunnama nu ye fe monto kado dina kono nata kono aya yira kulu bake kaminke ko kide make sebo make ke delila tu bolo ala donc anana do hari sunna juguda ka fo ja min fule ninye ko sunna dote nyere kiden ka sunna kurusilide ninye dina tangalide ala bolo hari e yire ka jugu ini min be nyogon sama ma o ka yire la ko ifule ka fenke kide make kira make seba make delila ti bolo ala delila tu bolo ala fana uye kuma sugu be foni ko ina fo delila kuma sugu be sebeli sugu be uya ken nin ko ina fo delila kele qur'ana la masoro bolo delila kele ciden ka sunna la tu bolo della kele sebo ko kuma la atu bolo dina fana yennin sabade komi bunu kaymu ya fo chokomi doni yennin sabade al ilmu qala allah qala rasuluhu qala sahabatu abanna ni yetara kuma fo ka sebeli ke naten ni sabakono balimo itabi bolo bi ka jifa kono mako sitala alaka hakiman dama halibi hada madew ayekuno nimbe hay dala bake ka hakilimo kunude anya fo chogomi ni sunna kolosilende ko ni mogo min nyana ko ebe ni sunna iba karide ube be kodo kono min ta kono ikera bidiya mogo ikera min be dambe kata sunna ma ibi yere sege mogo site se kan ni sunna kari ede togo be cinya sunna togo nyuma sabatilembe to anola la tajalu ta'ifatu min ummati جاهرين على الحق لا يضرهم من قتلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم ولا ذلك كده يوفده اكو عليكم منتو كم جما كل تولي نو بتشياكا ko kacciye in fana ala budde mo kacciya dede ko jama kulu tawule alekam mantola o be to mantola de fo jinya wuli ko jama kulu tawule alekam mantola no be cinyaka ala budde mo kacciya fana mogo mi nyu de melito yo mogo mu nyu soso ko te foyi toruma fo ala yere kanya mariya kan jinya wuli bal mo hadisa be mo te se min sunna la koy ede to de be cinya ede be lagoshi ede kata golo be lagoshi ebe abe monto kata ka fili ka bo sunna kono ka bo dina kono dina sabatilen cinya be to anola nono ne ji kanka wude wa majabadu fa yajhabu dufa ngalo kanka dedo bidiya kanka dedo ni jiwoyo nana kanka mimbaka ibubu min kalama kanka imbetade ji mimbe mugo na fo de be sabate cinya ni ngalo nye ode amman kanca yara ngalon man kanca yara cogo jama ca yara cogo labantala cinyayin de bel laba e waye sabati cinyayin de ka ale de bel laba ambe ala dele ala kad e wa sunna nyuma ala ko yiranna min ye bidawu ya ala ko yiranna ko ne ye bidawu ya nyamba nyere kolosuma
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.